Mafam Sinba Thungna Pangthoknabagum Thoubal District Tasu District Health Society Thoubal na SINDUNA CHAYOL CHUPNA CHATTHAGDBA World Breastfeeding Week 2026 NGASIDAGI DC Thoubal ROBITA YUMNAM IAS na HOUDOKKHRE Breastfeeding for a Sustainable Start in Life Strengthen What Works haiba hiramda CMO Complex Thoubal laiba National Health Mission Conference Hall da pangthokpa World Breastfeeding Week HOUDOKPagi tharamda District Health Society Thoubal gi chairperson su oiribi DC Thoubal ROBITA YUMNAM na athoibe mitunglen Chief Medical Officer Thoubal Dr. Chandra Thoramapu District Hospital Thoubal gi Medical Superintendent Dr. KS Robindra Singh AC2 DC Thoubal T Sangita Devi amadi ICDS Cell Thoubal gi District Program Officer na akanaba mitunglen chingwena sarukya ki athoibe mitunglen gi warol piretuna DC Thoubal ROBITA YUMNAM na hai breastfeeding tawbana angang amadi mamada kari kanaba pi habadu ngasidi akhangai singa thijinbedagi mayek singna khangba ngamde mari leinaba thongmi sing amadi asa sing amazing Anganwadi workers sing nasu district asida lairiba mama oibi singda breastfeeding gi kana pasing khanghanduna district asige angang singbu masa mo fana laihanana bhona minasi haiki encourage to was yamna henna hengala ko haida koi nupi sing di yam sukane like for example after koi birthing matungda koi jeum tan hair ni figure ta ba ai da di ta ki da no ge hinga khare but people actually lose weight matam khar ke no to we pregnancy de gain to weight me am do breastfeeding to lose weight to we isa ko ba ni de healthy aduna मैं आंसर कोई संभव लगा कोई मास अवेयरनेस होई ना कोई युम दत्तक ना कोई नेशनल हेल्थ मिशन की वो कोई ICDS की वो और कोई ICE कैंपेन ना कोई हेल्थ मिशन ना तो उसी को कोई सीबी वर्ल्ड ब्रेस्टफीडिंग वीक से पता ना प्रमोट तो होगा सही खुद ही अवेयरनेस से ही करता ना